ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. Нашри навбатии барномаи иттилоотии вақтро бо муҳимтарин хабару гузоришҳо аз телевизиони Душанбе манзуратон мегардонем. Дар студия бо хабарҳои ин соат Сарвинози Нур. Дар оғоз таваҷҷӯҳ намоед ба сархати хабарҳо. қадрдонии намояндагони сохторҳои қудратӣ ва низомии кишвар аз ҷониби пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мукофотҳои давлатӣ ва унвону рутбаҳои махсус. мулоқоти Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо муовини сарвазир вазири корҳои хориҷии Ҷумҳурии Қазоқистон Мурат Нуртлеур. ташкили ҳамоишҳои илмию маърифатӣ дар китобхонаи миллӣ, баррасии вазъият ва дурнамои фонди китобхона. 28 август суҳбати телефонии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат Муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо Президенти Ҷумҳурии Корея ҷаноби Ли Чжемён баргузор гардид. дар оғози суҳбат сарвари давлати мо ҷаноби Ли Чжемёнро ба муносибати интихоб гардиданашон ба маснади олии Президенти Ҷумҳурии Корея бори дигар табрик намуданд. ҷонибҳо ҳолати имрӯза ва дурнамои муносибатҳои дуҷонибаву бисёрҷонибаи ду кишварро баррасӣ карданд. масъалаҳои рушди минбаъдаи онҳо дар маркази диққати ҷонибҳо аз ҷумла ҳамкорӣ дар соҳаҳои рақамикунонӣ, саноатикунонӣ, сармоягузорӣ, муҳоҷирати меҳнатӣ, маориф ва дигар самтҳои фарҳангиву гуманитарӣ қарор дошт. дар ин замина пешвои миллат нақши созандаи агентии Корея оид ба ҳамкориҳои байналмилалиро дар татбиқи лоиҳаҳои мухталифи иҷтимоию иқтисодӣ дар Тоҷикистон таъкид карданд. дар баробари ин суҳбат атрофи пешбурди ҳамкориҳои судманд дар чаҳорчӯби муколамаи Осиёи Марказии Корея сурат гирифт. дар ҷараёни суҳбат ҷонибҳо ҳамчунин оид ба масъалаҳои алоҳидаи рӯзномаи байналмилалӣ мубодилаи афкор анҷом доданд. 28 август Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат Муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар қасри миллат ба ифтихори ҷашни муқаддас ва бузурги миллӣ 34-солагии истиқлоли давлатии Тоҷикистон ба як қатор намояндагони сохторҳои қудратӣ ва низомии кишвар мукофотҳои давлатӣ, унвону рутбаҳои махсус супориданд. зимни чорабинӣ гуфта шуд ки қувваҳои мусаллаҳ ва дигар сохторҳои низомии Тоҷикистон зодаи даврони соҳибистиқлолӣ буда барои ҳимояи истиқлолу озодии кишвари азизамон ҳамеша омода мебошанд. 28 август Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат Муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар қасри миллат ба ифтихори ҷашни муқаддас ва бузурги миллӣ 34-солагии истиқлоли давлатии Тоҷикистон ба як қатор намояндагони сохторҳои қудратӣ ва низомии кишвар мукофотҳои давлатӣ, унвону рутбаҳои махсус супориданд. зимни суханронӣ дар маросими супоридани мукофотҳои давлатӣ роҳбари давлат Муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба нақши қувваҳои мусаллаҳ, дигар сохторҳои ҳарбӣ ва мақомоти ҳифзи ҳуқуқи Тоҷикистон дар роҳи расидан ба истиқлоли давлатӣ ва ҳифзи музаффариятҳои он андешаронӣ намуданд. таъкид гардид ки низомиёни кишвар имрӯз низ дар раванди бунёди ҷомеаи демократӣ, ҳуқуқбунёду дунявӣ, ҳифзи марзу буми ватан, таъмини амнияти давлату ҷомеа, таҳкими суботу оромии ҷомеа ва тартиботи ҳуқуқӣ саҳми басо муҳиму арзишманд гузошта истоданд. гуфта шуд ки қувваҳои мусаллаҳ ва дигар сохторҳои низомии Тоҷикистон зодаи даврони соҳибистиқлолӣ буда барои ҳимояи истиқлолу озодии кишвари азизамон ҳамеша омода мебошанд. таъкид гардид ки фаъолияти пурсамар ва хизмати содиқонаи низомиён ва кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ аз ҷониби роҳбарияти давлат ва ҳукумати кишвар ҳамеша қадрдонӣ мегардад. сарвари давлат Муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иброз доштанд ки аз рӯи анъанаи нек ҳар сол дар остонаи таҷлили солгарди истиқлоли давлатӣ хизматчиёни ҳарбии қувваҳои мусаллаҳ, дигар сохторҳои низомӣ ва кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ бо мукофотҳои давлатӣ ва рутбаҳои олии ҳарбӣ сарфароз гардонида мешаванд. роҳбари давлат хотирнишон намуданд ки хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳ ва мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, хизмат ба давлат, ватан ва халқи Тоҷикистон, яъне хизмат ба модар буда барои ҳар як ҷавонмард қарзи фарзандӣ ва дар айни замон шараф ва ифтихор аст. зеро заҳмати созандаи мардум ба хотири рушди устувори давлат ва ободии ватан, инчунин зиндагии осудаву ороми ҳар як оила ва ҳар як фарди ҷомеа танҳо дар сурати барқарор будани амнияту субот ва низому тартибот
امکان پذیر می باشد. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به نظامیان مراجعت کرده آنها را به دوست داشتن ملت و وطن عزیز خود هدایت نمودند. در مراسم تنتنوی سپاریدن مکافات‌های دولتی به استقبال 34 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان با فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به یک گروه نظامیان مکافات‌های دولتی و رتبه‌ها تقدیم کرده شد. همین طور این نوبت مطابق ماده 69 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان با فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره سرفرازگردانی کارمندان مقامات حفظ حقوق، حاکمیت سودی و خدمتچیان حربی برای خدمت نمونوی و سهم ارزنده در حفظ حقوق‌های کنستیتوسیونی شهروندان، مبارزه با جنایتکاری، نگهداری ترتیبات جمعیتی و جسارت و فداکاری، خدمتچیان حربی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان با مکافات‌های دولتی جمهوری تاجیکستان و یک گروه فرزندان شجاع دلیر با عنوان‌های فخری و رتبه‌های مخصوص نوبتی، عالی حربی، نوبتی حربی و درجوی قدردانی شدند. از جمله در این مراسم سربازان و افسران و دیگر خدمتچیان نظامی با عنوان فخری کارمند شایسته تاجیکستان، اردن سپیتامن درجه 2، اردن شرف درجه 2، مدال جسارت، مدال خدمت شایسته، مدال شفقت و با افتخارنامه جمهوری تاجیکستان سرفراز گردیدند. با فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان مطابق ماده 69 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان درباره دادن رتبه‌های مخصوص نوبتی، عالی حربی، نوبتی حربی و درجوی به یک گروه خدمتچیان نظامی و کارمندان مسئول از خدمات گمرک، پروکراتوری جمهوری تاجیکستان، وزارت مدافعه جمهوری تاجیکستان، وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان، کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان، کمیته حالتهای فوق‌العاده جمهوری تاجیکستان و اگنتی دولتی نظارت مالیوی و مبارزه با کروپسیای جمهوری تاجیکستان رتبه‌های عالی حربی و مخصوص از جمله رتبه درجوی گنرال پالکونیک عدلیه، رتبه عالی حربی گنرال پالکونیک، گنرال پالکونیک گواردیا، گنرال پالکونیک میلیسیا، گنرال لیتنانت، مشاور دولتی عدلیه درجه 3، گنرال مایور عدلیه، گنرال مایور و گنرال مایور خدمات گمرک داده شد. باید گفت که در دوران صاحب استقلالی خدمت‌های صادقانه افسران و کارمندان مسئول، فعالیت پرمحصول و خدمت نمونوی آنها از جانب سرور دولت محترم امامعلی رحمان همیشه قدر کرده می شود. در مراسم امروزه سپاریدن مکافات‌های دولتی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به 4 سرباز قطاری از قشون‌های سرحدی برای کارنمایی و شجاعت در حفظ سرحد دولتی مدال‌ها تقدیم نمودند. سرور دولت محترم امامعلی رحمان شجاعت و متانت، صداقت و مسئولیت بلند سربازان جوان را مخصوص تاکید نمودند. با تاکید راهبر دولت محض جسوری و دلیری، زیرکی و هوشیاری و درک بلند مسئولیت باعث گشت که این جوانان امروز از بین هزاران سرباز وطن با مکافات‌های دولتی سرفراز گردند. ضمن صحبت صمیمی که پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان با حامیان جوان وطن داشتند، با آنها نصیحت‌های پدرانه کرده جوانان را به دوست داشتن مادر وطن و حفظ صادقانه و پاک وجدانانه مقدسات سرزمین اجدادی هدایت نمودند. از رهبران ساختارهای نظامی و مقامات حفظ حقوق و ترتیبات طلب کرده شد که با سربازان چون فرزندان خود مناسبت نمایند، از آنها کادرهای از هر جهت آب و تاب یافته را تربیت کنند. در مراسم سپاریدن مکافات‌های دولتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سرفرمانده عالی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان بار دیگر همه حاضرین را با سرفراز شدنشان با مکافات‌های دولتی و رتبه‌های نوبتی حربی و مخصوص شادباش گفتند. پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان خدمتچیان حربی و کارمندان مقامات حفظ حقوق را به خدمت صادقانه بر نفع دولت و ملت، تأمین امنیت و ثبات سرزمین، رعایت حتمی قانونیت و ترتیبات یعنی ولایت قانون
و اجرای بچون و چرای طلبات آیین‌نامه‌ها هدایت نمودند. در فراورد مراسم سپاریدن مکافات‌های دولتی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان اظهار اطمینان کردند که کارمندان و خدمتچیان حربی قواهای مسلح، دیگر ساختارهای نظامی و مقامات حفظ حقوق کشور در آینده نیز تمام دانش و ملکه و تجربه و توانایی خود را برای آبادانی وطن عزیزمان، پایداری صلح و ثبات جامعه، امنیت دولت و آسایش و آرامی ساکنان کشور سفربر می‌سازند. من می‌نداری خود را به جناب عالی می‌رسانم که خدمت‌های ما را قدر نموده و پیش خود دعوت نموده ما را با مکافات‌های دولتی سرفراز گردانید. در جواب به غمخوری‌های پیشوای معظم ملت صادقانه خدمت می‌کنیم. خدمت وطن مادر به هر یک جوانمرد تاجیکستان قرض است. من همچون جوانمرد تاجیکستان در گردنم قرض بوده، قرضم را اجرا کردم. شرایط خدمت خوب است، همه جهت تامین است، خرد خوراک، جای خواب یگان کمبودی نداره. 28 август президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон муовини сарвазир вазири корҳои хориҷии ҷумҳурии қазоқистон Мурат Нуртлеуро ба ҳузур пазируфтанд. дар ҷараёни мулоқот масъалаҳои дорои хусусияти сиёсӣ, иқтисодию тиҷоратӣ ва фарҳангию башарӣ ҳамчунин ҳамкориҳои ду кишвар дар ин самтҳо дар рӯҳияи шарикии стратегӣ ва ҳампаймонӣ баррасӣ шуд. ҳамзамон ба густариши муколамаи байнупарлумонӣ таваҷҷуҳи хоса зоҳир гардида, таъкид карда шуд, ки пешбурди пайгиронаи он ба маҷмӯи муносибатҳои ду кишвар таъсири мусбат мерасонад. ҳамчунин ҷадвали мулоқоту тамосҳои дарпешистода дар сатҳи олӣ ва рафти омодагӣ ба ҳамоиши иттиҳоди давлатҳои мустақил ва вохӯрӣ дар қолаби Осиёи Марказӣ Федератсияи Русия дар Душанбе баррасӣ шуд. дар фарҷоми вохӯрӣ маросими имзои аҳдномаи дӯстӣ, ҳамсоягии нек ва ҳамкорӣ барои рушди Осиёи Марказӣ дар асри 21 баргузор гардид ва ин санад аз ҷониби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба имзо расид. таъкид гардид, ки кори муштарак дар самти татбиқи ҳамаҷонибаи санади мазкур омили таъмину таҳкими сулҳу субот ва рушди босубот дар минтақа мегардад. 28 август таҳти раёсати президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат раиси ҳукумати кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон маҷлиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид. дар маҷлис нахуст дар бораи барномаи рушди соҳаҳои таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбии ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2026-2030 раиси кумита оид ба таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ Фарҳод Раҳимӣ гузориш дод. таъкид гардид, ки барнома бо мақсади ҳалли мушкилоти соҳаҳои таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ аз ҷумла навсозии низоми таълим, таҳкими заминаҳои моддию техникӣ, таъмир ва сохтмони биноҳо, озмоишгоҳҳо ва устохонаҳои таълимӣ, бозомӯзӣ ва такмили ихтисоси омӯзгорону устоҳои таълимӣ, баландбардоштани сифати тайёр кардани кадрҳои коргарӣ, рақамикунонии соҳаҳои таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ ва фарогирии бештари ҷавонон ба касбомӯзӣ таҳия гардидааст. баъди баррасии барнома барои дар амал татбиқ кардани он қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қабул шуд. вазорату идораҳои марбута дастур гирифтанд, ки барномаро дар доираи маблағҳои муайяншуда амалӣ карда, аз натиҷааш ҳамасола ба ҳукумати кишвар маълумот пешниҳод намоянд. сипас барномаи давлатии рушди пахши телевизиони рақамӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2026-2030 муҳокима карда шуд. гуфта шуд, ки мақсади таҳияи барнома фарогирии пурраи минтақаҳои кишвар бо мавҷи шабакаҳои телевизион ва радиои давлатӣ дар пахши рақамӣ, инчунин такмили инфрасохтор ва қонеъсозии ниёзҳои иттилоотии ҷомеа ва шаҳрвандон мебошад. қарор карда шуд, ки барнома ва нақшаи чорабиниҳо тасдиқ ва татбиқи босамари он таъмин карда шавад. дар кори маҷлис ҳамчунин корҳо барои таҳияи дурнамои нишондиҳандаҳои асосии макроиқтисодии ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2027 ва параметрҳои асосии он барои солҳои 2028-2029 муҳокима карда шуд. баъди баррасии масъалаҳои рӯзномаи маҷлис, президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои иҷрои дастуру супоришҳо ва амалисозии ҳадафҳои созанда дар назди масъулини соҳаҳои марбута вазифаҳо гузоштанд. дар фароварди маҷлис роҳбари давлат таваҷҷӯҳи роҳбарони сохторҳои давлатиро ба масоили омодагӣ ба тирамоҳу зимистони солҳои 2025-2026 ва корҳои ободонию созандагӣ, аз ҷумла вусъат бахшидани тадбирҳо баҳри сазовор истиқбол гирифтани ҷашни умумимиллӣ 35-солагии истиқлоли давлатӣ ҷалб намуда,
дар назди масъулин супоришҳои мушаххас доданд. дар вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон машғулияти омӯзишӣ барои намояндагони воситаҳои ахбори омма дар мавзӯи инъикоси дурусти иммунизатсия бар зидди вируси папилломаи одам оғоз гардид. идомаи мавзӯъ дар гузориши ҳамкорони мо. дар ҳамоиши маърифативу омӯзишӣ муовини вазири тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон шарикон оид ба рушд масъулини соҳа ва намояндагони васоити ахбори омма иштирок намуданд. маврид ба зикр аст ки вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон дар доираи омодагӣ ба вориднамоии иммунизатсия бар зидди вируси папилломаи одам ки чораи муҳим дар самти пешгирии саратони маҳсуб меёбад силсилаи машғулиятҳои омӯзиширо барои кормандони васоити ахбори омма оғоз намуд. иброз гардид ки бо мақсади амалисозии қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи гузарондани чорабинии иммунизатсионии оммавӣ бар зидди вируси папилломаи одам дар ҷумҳурии тоҷикистон ҷиҳати баланд бардоштани сатҳи иттилоотнокии намояндагони воситаҳои ахбори омма оид ба инъикоси дурусти рафти амалисозии иммунизатсия бар зидди вируси папилломаи одам бо иштироки мутахассисони сатҳи миллӣ ва вилоятӣ бароҳмонда шудааст. барои гузарондани чорабинии эмкунии ҷавондухтарон албатта баланд бардоштани маълумотнокӣ маърифатнокии худи занон волидайн падару модари ҷавондухтаракон худи духтаракон ва инчунин кормандони соҳаи тандурустӣ ва инчунин рӯзноманигорон зарурият дорад чунки ин кор бо дастгирии шарикони рушд чунончи ташкилоти умумиҷаҳонии тандурустӣ хазинаи нуфузи созмони миллали кӯдакон юнисеф ва инчунин дастгирии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон гузарондааст шуда истодааст ва барои адамон ҷавондухтаракон ин ваксина ройгон аст. маврид ба зикр аст ки иммунизатсия бо истифода аз ваксинаи гардасил ки дар иёлоти муттаҳидаи амрико истеҳсол мегардад гузаронида мешавад. ваксинаи мазкур қариб 20 сол мешавад ки дар мамлакатҳои гуногуни ҷаҳон истифода мегардад ва дар ин муддат самарабахшии худро дар самти пешгирии навъҳои саратоновари вируси папилломаи инсон исбот намуд. таҷриба нишон медиҳад ки ин вирус омили асосии пайдоиши саратон барои занон буда он дар ҷумҳурии тоҷикистон дар байни бемориҳои саратонии занон дар ҷои дуюм меистад. бо мақсади пешгирии муомилоти ғайриқонунии маводи мухаддир аз ҷониби сохтору мақомоти марбута пайваста чораву тадбирҳои соҳавӣ амалӣ карда мешавад. зимни коркардҳои оперативии кормандони агентии назорати маводи нашаовари назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон як гурӯҳи нашъаҷаллоб ошкор карда шуд. муомилоти ғайриқонунии маводи нашаовар ва моддаҳои психотропӣ яке аз хатарҳои гуногун паҳлу ва гуногун ҷанба буда. тамоми паҳлуҳои ин мушкилот ҳаҷм ва оқибати он бешубҳа барои саломатии аҳолии ҷомеа хатарзо мебошад. новобаста аз ин ҳастанд шахсоне ки аз мақсадҳои нопоки худ даст намекашанд ва кӯшиш менамоянд бо ҳар роҳу восита нияти худро барои паҳн намудани маводҳои нашаовар амалӣ намоянд. чунин ҳолат дар моҳи июл ва августи соли равон аз ҷониби кормандони агентии назорати маводи нашаовари назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешгирӣ карда шуда. гурӯҳи ҷиноятие ки ба хариду фурӯш ва интиқоли ғайриқонунии маводи нашаовар машғул буданд муайян ва дастгир гардиданд. зимни баргузории чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ кормандони агентии шаҳрванди ҷумҳурии тоҷикистон қурбонов диловар соҳибҷонович ва шаҳрванди яке аз кишварҳои осиёи марказӣ абдуллоев умедҷон шавкатовичро дастгир карда аз онҳо 6 килограмму 50 грамм моддаи психотропии метамфетамин ва 4 килограмм маводи нашаовари нави ҳашиш дарёфт ва мусодира намуданд. тафтишот муайян намуд ки номбурдагон бо маслиҳати пешакӣ бо абдувализода фирӯз шаҳрванди ҷумҳурии тоҷикистон ва як шаҳрванди афғонистон шахсияташ ба тафтишот номаълум мақсади интиқоли маводи нашаоварро дар ҳаҷми махсусан калон ба хориҷи кишвар доштанд. вале кормандони агентӣ нагузоштанд ки ин гурӯҳи ҷинояткор бо мақсади нопоки худ ноил гарданд. ба ҳамин монанд санаи 5 августи соли ҷорӣ ҳангоми баргузории чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ дар ҳудуди вилояти суғд аз манзили истиқоматии шаҳрванд алибоев толибҷон дадаҷонович воқеъ дар ҷамоати деҳоти ёваи ноҳияи бобоҷон ғафуров 24 килограмм маводи нашаовари нави афюн дарёфт ва мусодира гардид. нисбати алибоев толибҷон ба моддаи 200 қисми 4 банди д кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардид. санаи 7 августи соли 2025 зимни баргузории чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ дар деҳаи гулрези ҷамоати деҳоти лоиқ шералии шаҳри панҷакин ҳангоми аз назаргузаронии замини назди ҳавлигии шаҳрванд аслонов диловар раҳмонқулович
148 بیخ نیهال بانکدانه و 26 کیلوگرم و 770 گرم بانکدانه خشک‌کننده شده دریافت و مصادره کرده شد. نسبت اسلامов دلوار رحمانقулович با ماده 204 قسم 4 بند د کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز گردیده مورد تفتیش پیشگی قرار دارد. اینچنین سنه 1 آگوست سال 2025 کارمندان آگنتی هنگام برگزاری چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی در حدود ناحیه سینای شهر دوشنبه شهروند نظرف علیجان کرام‌الدینویچ را با گمان دست داشتن در معاملات غیرقانونی مواد نشاور دستگیر نمودند. هنگام کافتکاری شخصی از نامبرده 135 گرم وسیله نشادور نوعی افیون، زیاده از 8 گرم ماده پسیخوتروپی متامفتامین، 8 گرم بانکدانه و 2 عدد ترازوی الکترونیکی برای وزنکشی مقدار مواد نشاور استفاده می‌شدند یافته مصادره نمودند. معین کرده شد که نظرف علیجان کرام‌الدینویچ این مواد را از شهروندان خلیفه‌یف نوروز عبدالنظرویچ و طاهرов عادلجان مرودویچ با مقصد به صاحبیت کسی دیگر دادن به دست آورده است. در ادامه چاره‌بینی اپراتیوی جستجویی در حدود شهر دوشنبه شهروند طاهرов عادلجان دستگیر گردیده از نامبرده زیاده از 1 کیلوگرم مواد نشاور دریافت و مصادره کرده شد. ضمن از نظرگذرانی منزل استقامتی طاهرов از پنهانگاه مخصوص آماده کرده شده در داخل ظرف پلاستیکی 16 عدد بسته‌های اسکوچ پیچ با بوی مخصوص داشته دریافت و مصادره کرده شد. موافق معلوماتنامه شعبه اکسپرتیز سودی آگنتی موادهای مصادره گردیده مواد نشاور نوعی افیون بوده. در مجموع از این گروه جنایتی 16 کیلوگرم مواد نشاور مصادره گردید. عملیات دیگر کارمندان آگنتی که سنه 19 آگوست در حدود شهر دوشنبه دایر گشت ضمن برگزاری چاره‌بینی اپراتیوی جستجویی در نمود خریداری سنجشی شهروند حسنов امیدجان شیرالیویچ دستگیر گردیده از نامبرده زیاده از 40 گرم مواد نشاور نوعی حشیش و 180 گرم ماده پسیخوتروپی پرگابالین مصادره کرده شد. معین کرده شد که حسنов مواد نشاور نوعی حشیش را از ظریف سیفعلی عارفویچ با مقصد به صاحبیت کسی دیگر دادن صاحب شده است. سنه 20 آگوست سال جاری هنگام برگزاری چاره‌بینی اپراتیوی جستجویی کارمندان آگنتی ظریف سیفعلی عارفویچ را در منزل استقامتی اجارویش واقع در سروقه شهر دوشنبه ناحیه فردوسی کوچه یکچینار خانه 12 دستگیر نمودند. ضمن از نظرگذرانی منزل ظریفov از حجره خواب او 93 گرم وسیله نشادور نوعی حشیش، 011 گرم ماده سخت‌تاثیر نوعی تروپیکامید، 048 گرم ماده پسیخوتروپی نوعی متامفتامین و 2.7 گرم پرگابالین دریافت و مصادره کرده شد. همچنین 22 عدد ظرفچه‌های پلاستماسی هر کدامش دارای یک مقدار محلول آبی شفاف و یک عدد کمولوت دارای 9 عدد غلافک‌های سیلندر شکل رنگش سرخ و سفید دارای مواد خاکمانند رنگش سفید بوی مخصوص داشته، 2 عدد ترازوچه الکترونی، 2 عدد قوطی‌های کارتونی دارای ظرفچه‌های پلاستماسی با نوشتجات دکسامین و دکساپلوس، 1 عدد ظرف پلاستماسی با نوشتجات نفتیزین، 13 عدد آتش‌فروزانک‌های خرد و کلان، 2 عدد آتش‌فروزانک با نایچه‌های پلاستماسی مجهز شده، 22 عدد نایچه‌های پلاستماسی گوناگون رنگ، 10 عدد فروزانک‌های خرد آلوده مواد سوخته شده و 5 عدد سیستم‌های تعیینات طبی داشته نیز دریافت و مصادره کرده شدند. اینچنین ضمن کافتکاری شخصی از لباسی در تن داشته ظریفov 19.42 گرم ماده پسیخوتروپی نوعی متامفتامین یافته گرفته شد. معین گردید که ظریفov با مقصد غرضناک به سودای چکنه مواد مخدر مشغول بودند، یعنی به دست آوردن منفعت مادی با راه زیاد کردن دایره استعمال کنندگان و گرم کردن بازار فروش مواد نشاور در منزل استقامتی اجارویش فسادخانه برای منتظم استعمال نمودن موادهای نشاور تشکیل کرده. بهره عملی نمودن این انگیزه جنایتکارانه خود شرایط مساعد و لوازمات ضروری فراهم آورده منزل ذکر گردیده را منتظم به شهروندان اشرف دورانعلی قربانعلیویچ، عبدکov فضلالدین عبیداللهویچ، اوچیلدیев فاروق سیداحمدویچ، سفرov سیفعلی مرودویچ، بامولویف سعید حبیباللهویچ و عزیزov ایدیبек عبدالمجیدویچ برای استعمال وسیله نشادور و ماده پسیخوتروپی شرایط مساعد مهیا کرده است. وابسته به این نسبت حسنов امیدجان شیرالیویچ با ماده 200 قسم 1 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان و ظریفov سیفعلی عارفویچ با ماده های 200 قسم 2 و 205 قسم 1 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز گردیده تفتیشات ادامه دارد. 26 آگوست سال 2025 از جانب کارمندان آگنتی نظارت مواد نشاور نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان ضمن گذراندن چاره‌بینی اپراتیوی جستجویی در حدود شهر دوشنبه شهروند جمهوری تاجیکستان ایبادov یعقوبجان نرزالویویچ سال تولدش 21 سپتامبر سال 1982 اقامت کننده شهر دوشنبه ناحیه سینا کوچه علیشیر نوایی حجره 15 که
ба фурӯши чаканаи маводҳои мухаддир ва моддаи психотропӣ машғул буд, дастгир гардида, зимни аз назаргузаронии манзили зисти ӯ воқеъ дар суруғаи болозикр 45,98 грамм ҳашиш, 0,72 грамм афюн, 9,21 грамм моддаи психотропии нави метамфетамин ёфта гирифта шуд. Нафарони номбурда аз оқибати зиёновари муомилоти ғайриқонунии маводи нашаовар, вобасташавии насли ҷавон ва аз байн бурдани солимии ҷомеа боре ҳам наандешидаанд. Мақоли гур сӯзаду дег ҷӯшадро шиёри худ намуда, роҳҳои ғайриқонунии интиқоли ин гуна маводҳои хатарзоро пешаи худ намуданд, ки оқибати ин амали нангини онҳо аз чашми кормандони ҳифзи ҳуқуқ дур намонд. дар баробари хизматрасониҳои марбут ба таъминоти китоб ҳамзамон дар Китобхонаи Миллии Тоҷикистон ҳамоишҳои илмию маърифатӣ ташкилу роҳандозӣ карда мешавад. Ин навбат зери унвони нусхаҳои ҳатмии ҳуҷҷатҳо, вазъият ва дурнамои рушди фонди Китобхонаи Миллӣ мизи мудаввар ташкил шуд. идомаи мавзӯъ дар матлаби навбатии барнома. дар муассисаи давлатии Китобхонаи Миллӣ дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мизи мудаввар таҳти унвони нусхаҳои ҳатмии ҳуҷҷатҳо, вазъият ва дурнамои рушди фонди Китобхонаи Миллӣ баргузор гардид. дар мизи мудаввар роҳбарияти Китобхонаи Миллӣ, намояндагони Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон, Саридораи ҳифзи сирри давлатӣ назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, Агентии миллии созмони рақамгузории стандартии байналмилалии китоб, Хонаи китоби Тоҷикистон, Маркази миллии патенту иттилоот, роҳбарони корхонаҳои табу нашри шаҳри Душанбе, кормандони китобхона ва намояндагони васоити ахбори омма иштирок намуданд. мизи мудавварро масъулини Китобхонаи Миллӣ оғоз намуда, оид ба вазъи воридшавии нусхаҳои ҳатмии ҳуҷҷатҳо, дурнамо ва рушди фонди китобхона суханронӣ намуд. дар идома намояндаи раёсати табу нашр ва матбуоти Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон, намояндаи Саридораи ҳифзи сирри давлатӣ назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, директори Хонаи китоби Тоҷикистон, директори Китобхонаи давлатии патентию техникии муассисаи давлатии Маркази миллии патенту иттилоот доир ба масъалаи мавриди баҳс маъруза намуданд. ҳамчунин миёни ширкаткунандагони мизи мудаввар оид ба иҷрои талаботи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи номгӯи гирандагони нусхаҳои ҳатмии ройгони ҳуҷҷатҳо баҳсу мунозираҳо сурат гирифт. аз ҷониби маърузачиён гуфта шуд, ки мутаассифона талаботи қонуни мазкур аз ҷониби муассисаҳои табу нашри кишвар иҷро намешавад ва раванди воридоти нусхаҳои ҳатмии ҳуҷҷат ба Китобхонаи Миллӣ нигаронкунанда мебошад. то бозии даври аввали мусобиқаи Kafa Nations Cup 2025 миёни якачинҳои Тоҷикистон ва Ҳиндустон як рӯзи дигар мондааст. ин бозӣ 29 август дар варзишгоҳи марказии Ҳисор баргузор шуда соати 23 оғоз мешавад. ба далели он ки рӯзҳои расмии FIFA аз 1 сентябр оғоз мешавад, легионерҳои боқимондаи тими миллӣ дарвозабонҳо Рустам Ятимов ва Олег Баклов, инчунин нимҳимоятгар Парвизҷон Умарбоев наметавонанд дар бозии аввал бо тими Ҳиндустон ширкат кунанд. онҳо пеш аз рақобати даври дуюм бар зидди тими миллии Афғонистон ба ҳайати даста мепайванданд. бинандагони гиромӣ, дар ҳамин ҷо нашри навбатии барномаи иттилоотии вақт ба анҷом мерасад. барномаҳои дигари телевизиони Душанбе идома доранд. хайр, бо мо бимонед.